por baban kasngi awan lam shipi da undang yalam news. Daka bapendu no chisindon ye trading license jongki bajala hanong thamai yeng uba Eric Tonswer nanong thamai constituency kum ukertong naga khnam uba Eric Tonswer ukertong MDC nanong thamai constituency naga khnam ulai thu baka party ju kalapan khre chat naga banta kanik election MDC shaka Khasi Hill Autonomous District Council KHDC bat kumjuru ma kum ukertong naga nong thamai constituency ulai thu baula penkrek chat pat layo ban let rong yeng pan yakendo bat kipat ba ka constituency pan jingkerchan yu hagaji yat lenti ju ulaya thu babon ki priang ye khnam namar ba khnam hadu menta kampadon kono kadak snew bakan persha ikari ba kajat mrew pat ka bakham sngew ye ka khnam kalong pala thau ye kane ka party tangda banta ukhasi hi ka bagan thop yu khonriam upnar ubhoi uwar nagatagadaw lakhot yeka ka khon hinyo trap National Awakening Movement kalong banyeng banyada tang yakajat binrew khasi ka khnam kanamla pan kren yaki way part ki jat binrew nei kita ki non tribal bat kanogrem janga khnam ka kren shai banyeng yada yakajat binrew bat ban pene pensa ikirti kidustur bat ban kentiu tang yalo jong kimat bahakmat nakalyang joba Eric Tonswer ubu hakmat kalong Trading by non-tribal regulation kharknais pa san pasau pan pentrikam hok ye kani namar kani ka an kamdei ka an ban shna pisa hare ka dei ka an ban yada nakajing shakni ye ka hok khayi pateng dakiba jala nakalyang ju ukwa ban penklan ye khayi pateng tang ye ki parakhasi bat ubo ro hakmat ban pendu bandam no ye trading license jong ki ba jala ki ba khayi ki ba hapo jong kanong thamai constituency bat ban ailat ye ki parakhasi bakin kini no yai kam khayi na ki ba jala habaidai hi bat ka election MDC shaka Khasi Hill Autonomous District Council kaman salong no shan la shimnai ti nakaliang kasen jungi khnam kala pung khret shashan kumjuru nanga okortong uman sayami airang nani na po country no thmai constituency ngala pung khret shashan dakabang ngali yerum hi man yakandu iki para no shusnong jogani kanong thmai constituency ban pesngau yaki matrikam kejongi bat yakan urim bakasen kayang hawat hipori balingkot ngimla shu ban yerum man laki kriwing ban yakandu ipi wipiwe hendreng ingit bat lemba kani dalat pathai kubor phinui bat pesngau ba nakaliam jonga na pa ba jing ai kumle ka bakarpang ipi wipiwe bat bakni dan hamet ka basai bakoi baklan ti hawat hakajing ya inti kejongi i babon hi kimpau yakajisnat ya kajishanya ya kasen khnam namar hadu mata kasen khnam kam shamna don kanu ka dak sniu ka banyele persha ya kari kejai banriu handrei kasen khnam hi komunitim ba kadai kasen ka bala kha karpang thek namta ujai banriu khasi ka ba kanthop yo khriam upna bhoi uwa bat ya karu la jer ten ka khun yo trap National Awakening Movement ba da kali karten khnam dalile kanamla anyeng yata ni kren halo ko hok chungi pat kejai banriu lani kita di Barjala bentuk dengan tribal. Kau kum kesen kenam kamlong syahmat ban pau ban pensawai ke election hendai napo ngiyat namar ba kesen kenam hi kum bitim kamdei ka sen ka bami tang hapor election hendai gede kesen ka batre silenter pada umran election ru mar kum kenam hi ngilong ru ka jo por kum kesen balang ka kunhon sing balang ka bayaki yaki issue bakta yong ya kari bakja man habaidai hi bat kimat yakun election ke jonga ka banga i bakhanan kam ka banga bu hakmat kedai ban petrikam hok ya ka an ka badon lupa ka bang tip kum ka trading non tribal revolution sejak nespa simsau namar ka kum jungi menta ya kani ka an petrikam makla man penduspa ya ka dus council handrei on dak puli banya ya kani ka an hilap bakani ka an kamdai besna pisa man penduspa ya dus council handrei ka an ka banyada ya ka khayi pateng ukhasi na gaji shakni hoba chala bat ban khlan ya khayi pateng ukhasi ti dadangi wan kum MDC hapo district council ni petikna baik ni an trikam hok bat itu kidukan ki bachala balala do khasi bacilti ni cancel no sisindan bat kita ki bachala ki bala cancel ki tinsen dari ki kwa nyakun kies ai bakin nyakun kies ti khamtam linga hapo nthmai uban mi ereng nabu kejukula bakman mar mabun hi hapo kidukan bachala hapo nthmai kidai ba mangi khasi ngala machinti tingi iba hanakmai unun kamshu banang ai tradition yaki barjala
ni ban nang renew shu di ban cancel no chi sundan nang bo khasi jungi ula ban shim ti no ya ka khai pateng mar ka mu jus thu jonga ada ka ya khai pateng la shakhni kamut ka jang jungi ka muslim bakan jano ti tang kata hi ka bang nang jadi kamar important ma khar bu ti tang bun ki mu kamar ba nagalang kaseng kana kaspami ha kam manifesto ha kini kiasni tangkong ta khashwa Buat paman kesini, sumha ban subscribe ya ka channel Unong Yelang News. Kublai shibu.